sedih beli ketemu. Ya Allah kakak, Apa jeneng? tekan semene ini. Pasti wong ayu. Karo bapak Satan udah tim di murong. Bapak Sata, Wayang kelakon karo bapak Satan. Bapak Sata. Kelingan kenang kumising. Pasti lah sayang. Bayang timbok. Sebenar. Mungkin teman rasanya dengan bisa asik. Kelingan kenang kumising. Ya ini dong. Itu. Bapak Satan terus. Bapak Sata. Si paling boral paling sayang loh. Paling moral sing paling Oh, sayang. iya. Sing paling enak. Ayit. Waduh luar biasa goyang. Iya dong. Betul-betul mengenai sayang. Baturi, baturi. Lah, lah. Ampun Gusti. Bapak sana terus. Bapak Sata. Bapak Sata, Bapak Sata. Kang kula ngerti Apa sayang? sampean wis duwe hati. Tapi kepribet kula ora bisa lari. Wong ayu. Ajak kalian kalau Bapak Sata si paling eman lah paling sayang. Wong paling moral. Bener. Kang sing percaya kula ning sampean cinta. Sulan sepisa tulung kula pilihkeun. Apa? Najan ora dikali. Tapi kadang banget kula rasa prihatin. Kelingan janji sing bisa dihilangkan. Ini sayang. Apa? Ini temen rasane Gue yang seneng lu sayang. Lah itu. Enak. Sirep enak enak. Bapak Sata